Hapa nukbala kula enya salaw mirizova evanigba TV alabafuga aton minute bla eton ke egbanya jin adelia panka ke asika gbele fa akpa eve bla eve vo adam alabaga wade be zukomanya jona do miagbo lango do nyauma nya salagba panya zoma be jirudwa da aside modo ji yu ayewo ado ngbena neneƒe atsimota suku be yewoakpɔ woƒe anyigba ta nenema ke hã miase le gbeƒe nya dzome be central tɔ ŋutɔ me kpɔlawo kple kplɔlawo katã wole nana dzim ɖe dzi le ŋutɔ me atsɔ ahe fɔviveviwo ƒe kpɔkpɔnu le ŋutɔ me enu eme hã mia ase egbe hã le egbe ƒe nya dzome be wo ekpɔ nufiala aɖe alo head teacher yi ke miagbe skutatɔ aɖe yi xɔ ƒe bla ene vɔ ene wo eku le amedzrodzeƒe aɖe le akatsi ŋutɔ me alebe míaƒe nukpɔla kple enyasela eya kple bubu aɖewo aɖo miagbɔ le egbe ƒe enyadzɔme ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbeda ne egbe ƒe enyadzɔ ye nye Nusa-Lean Word and English Dictionary woawoe le megbeda na mi alebe ke na aɖo ŋku dzi be enyame yi le gbɔwo egba le egbe ƒe nyadzɔ hem be na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Llewellyn Dzineku. Oh. Nusa-Lean Word English Dictionary. Nyatepe. Mais si dictionary akara azon fi e pasi ke. Nusa-Lean Word English Dictionary standard ton yeah. Standard yeah. Enyone de vio kanu le basic level. Enyone ame kanu le SHS. Enyone ame kanu le university. Alo le language on. Ne nyame ke menye be vio. E bi a strong be kra ha. Nusa-Lean Word English Dictionary. Enyone ha. Ame sia me ke nye be vi mo jura po. E bi a strong be ha. Nusa-Lean Word English Dictionary. Enyone wa mama. Nele dile ko so ma de na kula. Atia place order le Amazon. Alo number ke na follow screen Nigeria. Opo dumitore ka na WhatsApp afisi african la nya ko Nusa-Lean Word English Dictionary akwa koveno akpe Nusa-Lean Word English Dictionary enyonto nyepe nukpala kpenya salam akoide nya jejina nyal jonto Juka kpala John Dramani Mahama edegbe be etepe ma jijiwa jiudwa ade yamavutepe yi ya de tutu de gomele wa ntome yi nye jigbe le torupe ntome pe efiadua me alebe egbe be edo anye agbegbe de be wa ana vudodo na anyo de di eye wa acho vutoa nutoawo katã ado kaka kadodo menui pe yike ewu ƒe akpadzi ene alebe dukɔkplɔla egblɔ be wo edo agbalẽ yiwo hiã ɖe dukɔa ƒe nuƒleƒle yi nye Public Procurement Authority dɔwɔƒea be woada asi ɖe nene ƒe agbalẽawo dzi hafi ne yewoadze edɔgɔme alebe ɖaka eɖe fia be ne woda asi ɖe edzi vɔa woadze ɖoɖo yiwo woawɔ be woatia kɔntraktawo alebe woanɔ dɔnu awɔ dɔ ye wo eyi di egblɔ be yewo le ʋuɖoɖo kple mɔzɔzɔ ƒe ɖoɖo nyom ɖe edzi le Ghana dukɔ me godo yi me keteke mɔdodowo kple eʋu mɔdodowo kpakple yameʋu mɔwo dodo hã ɖe ŋgɔ hã ele me eye abe ale yi dua ase enea fifia yewo le yiyim ɖe dukɔa ƒe nuƒleƒle kple dɔwɔƒe yi ke nye dɔwɔƒe Public Procurement Authority dɔwɔƒea be woana mɔɖeɖe dukɔa be woadze yameʋudzeƒe yeye yi le wa ŋutɔa me gɔme alebe dukɔkplɔla John Dramani Mahama eɖe eme be dzigbe ɣetoɖoƒe ŋutɔ me kple Sahel ƒe liƒo ɖeka woe enye afi yi wo eɖo alebe egbegbe ʋuɖoɖo le vevie be woana asitsa na adziɖeɖi le Ghana dukɔ me atsɔ nutoawo aƒoƒui eye woana ganyawo na aɖɔɖo le Ghana dukɔ me
godo. Alebe ekplɔkpe be yameŋudzeƒe yeyea ana mɔzɔzɔ na anyinɔ bɔbɔe na dɔmenɔlawo katã eye ado alɔdɔwɔƒewo eye woasɔ ɖe dziɖuɖu ƒe ɖoɖo yi keketawu be yeawu xɔtuɖanu ɖoɖo nu le Ghana dukɔ me godoo alebe eɖe gbeƒãe etsɔ yi eva yia dzi eyime Upper West Regional House of Chief va esrãe kpɔ le Jubilee House me yi na ame yiwo le ŋutɔa me exɔ nya ya nyuie alebe wo eɖe me be yewo ɖe me hã be ƒe geɖe enye ya eyi wo ebia be woatsɔ yameŋu ayi wa ŋutɔawo me be woatsɔ ana asitsatsã ƒe mɔnukpɔkpɔ geɖe na asu nene ƒe ŋutɔyamenɔlawo hã esi. Ame ƒe nukpɔlawo age ɖe nyadzɔ bubu dzi ne dziɖuɖua ada asi ɖe ɖoɖo yiwo ewɔ be woadzra mɔwo ɖo le Achimota sukua me dzi alebe edo ŋugbe hã be yeakpɔ sukua ƒe anyigba ta eya nye agbagbadzedze be woakpɔ sukua ƒe ŋutinya ta eyime wole dzadzraɖo wɔm be yewoaɖu yewoƒe sukua ƒe ƒe 100 ƒe azã ƒe akpa ɖe ene alebe dɔwɔlawo ƒe tatɔ yike nye aƒetɔ Julius Deborah eɖe gbeƒãe etsɔ yi va yi eye wònɔ nu ƒom le Achimota ƒe ƒe 100 ƒe gakpekpeɖeŋu fashion gala kple sukua ƒe ƒe 100 ƒe avɔdodo ɖe ŋgɔ me eye aƒetɔ Deborah nɔ nu ƒom ɖe dukɔkplɔla John Dramani Mahama teƒe egblɔ be dziɖuɖua awɔ dɔ kple Achimota xoxoa ƒe habɔbɔ kple sukua ƒe ŋgɔnɔlawo katã alebe woawɔ ɖeka aɖɔ kuxi vevi yiwo le sukua ƒe xɔwo nu ɖo eye woakpɔ sukua ƒe anyigba ta na sukuvi yiwo ava le etsɔmea nu alebe aƒetɔ Deborah gblɔ be Achimota sukua enye Ghana ƒe suku vevitɔwo dometɔ ɖeka le ƒe 100 yiwo va yi mea ena hehekplɔlawo dɔnyalawo kple dɔnunɔla geɖe yiwo subɔ Ghana, Afrika kple xexeme katã godo eye wògblɔe kpli be menye xɔwo kple mɔdodowo ɖeɖe koe nu dziɖuɖua ƒe kpekpeɖeŋu le o ke boŋ dziɖuɖua awɔ dɔ hã atsɔ akpɔ sukua ƒe ŋutinya kple nunɔamesiwo ta eye wole dzadzraɖo wɔm be woaɖu woƒe ƒe 100 egɔme dzem. Le wɔna mea sukua hã eɖe eƒe 100 ƒe avɔ tɔxɛawo eɖe goe ye wo eɖe me be eya nye sukua ƒe ƒe 100 xɔxɔ ƒe dɔwɔnawo ƒe akpa aɖe alebe dɔwɔlawo ƒe tatɔ ebia tso Achimota xoxoawo kple eƒe kpekpeɖeŋu kpekpeɖeŋutɔ bubuwo si be woayi edzi anɔ kpekpem ɖe sukua nu alebe woate ŋu aɖe ŋgɔ eya ye wo ete gbe ɖe edzi be woate ŋu awɔ eya to nudzɔdzɔwo kple gomekpɔkpɔ le eme nu alebe wodze Achimota sukua gɔme le ƒe akpe 29.20 dzi yike wo eɖe egblɔ alebe enye woɖe me be nene ƒe suku ya nye Ghana ƒe secondary school kɔkɔtɔ ke dometɔ ɖeka le ƒe akpe 1 yi va yi mea na dukɔa ƒe dunyahelawo asitsanyawo kpɔkpɔhawo kple agbalẽnyalawo dometɔ geɖe. Ema ke makplɔ mi age ɖe nyadzɔ bubu dzi alebe sewɔtakpekpea ƒe dutoƒo kɔnta bubu kɔmiti ƒe zimenɔla yike nye Abena Osei Asare gblɔ be akɔnta bubu zi kplɔlawo gãwo gakpɔtɔ gayi ade Ghana cedi biliɔn 12 le ƒe akpe 2.24 me alebe dukɔa ƒe dɔwɔƒewo zã gaya vodadatɔe ye wòɖe egblɔ alebe eyi aƒenɔ Asare nɔ nu ƒom le ƒe akpe 2.25 ƒe dukɔa ƒe ganyawo dzikpɔkpɔ ƒe sedziwɔwɔ
ƒe habɔbɔ kple eƒe gɔmedzedzea egblɔ be kɔmitia xɔ akɔnta bubu dzi kpɔla gã ƒe nyateɖakawo alebe kɔmitia awɔ dutoƒo kpekpewo tso nyateɖaka nu le ƒe sia ƒe ƒe enuwuwu alebe woawɔe wòadze gagla ye wo eɖe egblɔ alebe taɖodzinue nye be woakpɔ egbɔ be woatsɔ amewo ƒe agbenɔamedzi ɖe ale yi wo zã dukɔa ƒe egae nu alebe aƒenɔ Asare kafu dɔdzikpɔla gã kple kɔmitiawo ewɔ alebe egblɔ be gaxɔxɔ alo ɖe nu yi ta wo le nene ƒe gayɔxɔ ma woaŋlɔ nene ƒe nuyawo da ɖi alebe woalé ŋku ɖe nene ƒe Ghana ƒe egayawo nu ale yi dukɔa ƒe dɔwɔƒewo le ega zãmee hã woalé ŋku ɖe nene ƒe nuyawo ŋu gake egblɔ kpee be ye etsi dzi ɖe gakuxiwo yiwo le edzi yim alo le dzɔdzɔm le dukɔa ƒe dɔwɔƒewo me egblɔ ye wògblɔ be woate ŋu aƒo asa na kuxi yawo dometɔ geɖe alebe wòbia tso dukɔa ƒe dɔwɔƒewo gbɔ be woawɔ ɖe dukɔa ƒe ganyawo dzi kpɔkpɔ ƒe sewo dzi ye eyi di eɖe me be sedziwɔwɔ nyuie wu aɖe vodada wo dzi akpɔtɔ eye wòakpɔ dziɖuɖua ƒe egawo eta alebe wòƒo nya ta be yewoɖoe be dukɔa ƒe ganyawo dzikpɔkpɔ ƒe sedziwɔwɔ ƒe habɔbɔ ƒe akɔnta nana dziɖuɖua ƒe gazazãwoa na aʋu ɖi wu alebe akpe ɖe dɔwɔƒewo hã enu be woawɔ ɖe seawo dzi eye woana ale yi woawɔ dukɔa ƒe gazazãwoe alebe wòanyo ɖe edzi ye míaƒe aƒenɔ yi ke nye Madam Asare hã eɖe egblɔ nyuitsɔ. Akɔ ge ɖe nyawo dze bubu dzi na míaƒe nyase kple enukpɔlawo. Ghana Revenue Authority ke nye Ghana dukɔa godo ƒe gadzɔdzɔdɔwɔƒe wo exɔ agbatsɔʋu 18 yiwo me wotsɔa zɔ mɔ wokɔna mɔzɔnuwo etsɔa yina ɖe nutowo ƒe asiwo me le ganyadɔdzikpɔƒea ƒe mɔfiamenua woatsɔ adzɔnuwo ana dukɔa ƒe sukuwo ƒe nuɖuɖu nana dɔwɔha azɔ alebe Ghana ƒe gadzɔdzɔdɔwɔƒea ƒe dɔdzikpɔla gã aƒetɔ Anthony Kwesi Sarpong gblɔ be wo eɖe gbeƒã agbatsɔʋuawo le ƒe ya ƒe dziŋu ya me alebe wonye adzɔnu yiwo wotsɔ tso Togo me to akaŋu liƒoa dzi yina ɖe Niger dukɔ me alebe Ghana ƒe gadzɔdzɔdɔwɔƒea yi ke nye dukɔmeviwo ƒe dɔwɔƒea kple dukɔa ƒe dedienɔnɔ ƒe ƒuƒoƒo aɖe etɔ te wo le kpɔm mɔhenu alo kpɔm barrier yi le tema mɔdodowo dzi alebe tsekiwo yiwo kpɔ le nene ƒe agbatsɔʋu ya me eɖe fia kɔtɛe be adzɔnuwo tso Malaysia kple Indonesia ŋutɔ le Lome meli dzi yiwo xɔ nene ƒe enuyawo tsoe eye wo eɖoe na dɔwɔƒe yiwo le Abidjan kple Côte d'Ivoire dukɔ me yina numekukua ekpɔ kuxi geɖe alebe nuɖami yi ke nye Vritɔ ƒe jerrycan 30,250 ye wo enɔ nene ƒe ʋu ya me ɖe 35,220 yiwo wo eɖe gbeƒãe be wo etsɔ kɔ be woatso edea alebe adzɔnu yiwo wo eŋlɔ ɖe wo dzi be tomato paste woe enye nuɖuɖu vivi nu yi ke evivina nu yi ke tomato spices woa ye wo ekɔ de nene ƒe agbatsɔʋu yawo me kple nuɖuɖu bubuwo alebe wo ena nuɖamia hã ƒe be woaxe adzɔga yi bɔbɔwu yi nye 20 le alafa me ɖe 35 le alafa me mama dzi alebe check
fi ke kpovitɔ enɔna alebe wohea adzɔga yi ke nye taxa yi enye alakpa eye wo egblɔ be ID ke wokɔ ɖe asi be yewohe nene ƒe tax yewoa wobe wonye alakpa eye ame yiwo xɔe yi ke nye Adamu Mumoni woawoe nye ame yiwo ƒe ŋkɔwo eŋlɔ ɖe afi mawo ye wo ɖo ŋu be ICUS ƒe ɖoɖowo hã eɖe nu mawo tɔgbi yi ke nye bla ene vɔ ene yiwo wodo ƒome kple nenem ƒe ame ɖeka ma ke efia le ƒe yiwo va yi me be nenem ƒe nu yiwo wɔm wolea ele enu gblẽm le edukɔ nu alebe aƒetɔ Sarpong egblɔ be nu yiwo nu woke ɖoa enye nya vevi yiwo wohe mɔ ɖe wo enu be alebe dukɔmeviwo ƒe dɔwɔƒe ƒe amegã ene yiwo kpɔ nenem ƒe nu yawo eye yiwo ahe to ne nenem ƒe ame yawo yiwo eɖe egblɔ alebe wogblɔ kpi be GRA dɔwɔƒea sesẽm ɖe Ghana ƒe liƒowo dzi be woana gakpɔkpɔ na anyo ɖe dzi le dukɔ me eye woaxe mɔ ɖe adzodada kple nu bubuwo nu eye woaxe mɔ ɖe nukɔkɔ agbade ayi ɖe dukɔ bubuwo me yi ke mele seno eye woatɔ te asitsatsa yi mele seno le Ghana dukɔ mea nu. Ne makɔ mi ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi yi ke nye Central tɔ ŋutɔ me yi le Volta ŋutɔ me le dukɔa ƒe hehenana dzim ɖe dzi be woatsɔ akpɔ ƒe wuiveviwo ƒe efufɔƒɔ ƒe nya yiwo le dzidzim ɖe edzi gbɔ nu alebe yi na dziɖuɖumegãwo egblɔ be kuxia le nu gblẽm le nyɔnuvi sue yiwo le ŋutɔ me ƒe lãmesẽ nyawo gbɔ kple woƒe etsɔme ele ŋugbe le woƒe etsɔme nu ye woɖe egblɔ alebe nutɔmedzikpɔlagã aƒetɔ Alison Mɔnyui egblɔ tso enu be enye nya vevi aɖe yi ahe dada hadomenya ɖeamenu kple dzilawo ƒe mɔfiame yi gbɔdzɔ hena ve eye eƒoe ɖe wo nu le kpekpem ɖe nunana ƒe ɖoɖo aɖe me be le Mafi Sasekpe afi lãmesẽdɔwɔlawo fia nu ƒe wuiveviwo tso nenem ƒe dzinukpɔkpɔ ƒe dzadzɛnyenye kple vidzidzi ƒe lãmesẽ nu le alebe eyi aƒetɔ Mɔnyui nɔ nu ƒom na nyadzɔdzɔdɔwɔlawoa egblɔ be hehenana ɖevi sue mawo alo sɔhɛawoa kple dzilawo sia enye nu vevi aɖe yi woana woatrɔ nɔnɔme ye egblɔ kpi be sewɔtakpekpe le klalo be yewoawɔ dɔ kple NGO dɔwɔlawo kple dukɔmeviwo ƒe habɔbɔ kple ame ɖekɛɖekɛwo be woakeke amewo ƒe nyanyanana ɖe enu le ŋutɔawo me ye woɖe egblɔ alebe fianyɔnu Mafi Sasekpe dada yi ke nye mamagã Klebetesi tɔlia hã eva nenem ƒe kpekpe ya me ye woɖe eƒe dzimaɖitsitsi ɖe nu yi wo eyɔ be poor parenting of the girl child yi nye be dzilawo ƒe bemalẽmalẽ ne wo vinyɔnuviwo yi ke le nu gblẽm le ŋutɔwo me nu ye ebia be woade ga geɖe sukudede me ne woƒe vinyɔnuviwo kple lãmesẽnyawo me alebe woƒe lãmesẽnyawo na ase ɖe dzi be womanɔ fu fɔm kabakaba eye eƒoe ɖe nunalawo kple dɔwɔƒewo nu be woado alɔ nenem ƒe ŋutɔame ƒe ŋgɔ yiyi alebe le eƒe nyanua nutɔametɔ aɖewo me ekpɔ asixɔxɔ yi ke le nenem ƒe nyɔnuvi yawo nu hena hehenana nu haɖe o eye egblɔ be nenye be ekpɔ wo vinyɔnuviwo nua asixɔxɔ geɖe wonye ne ŋutɔa me eye eya le ŋgɔyiyi dzi ge ɖe dzi yi ke nenem ƒe nu yiwo wɔm womele le ŋutɔa me oa womele henana nam wo vinyɔnuviwoa ele nana be nenem ƒe ŋutɔame ƒe ŋgɔyiwoa wodzi le ɖeɖem kpɔtɔ alebe aƒenɔ Ethel Tsidi yi nye vixela tsitsi aɖe le Mafi Sasekpe yi ke nye midwife
ne lãmesẽnyawo dɔdzikpɔƒea le fi ma eye enɔ ŋgɔ na ɖoɖoa ye wo egblɔ be taɖodzinɔe nye be yewoaxe mɔ ɖe sidzedze ƒe vovototo yi le dzinukpɔkpɔ kple ƒe wuiveviwo ƒe efubɔfɔ nu alebe aƒenɔ Tshidi gblɔ be etsi di be lãmesẽ dɔwɔlawo le nenem ƒe wuiveviwo ƒe efu ma kpɔm le dɔnɔkɔwo dzi yi ke me ede dziƒo na yewo o. Alebe egblɔ hã be lãmesẽnyatakakawo nyuitɔ nana nyɔnuviwo akpe ɖe wo nu be woawɔ tiatia nyuitɔwo eye woaƒo asa na efufɔƒɔ kaba. Alebe lãmesẽŋutinyalawo bu fɔ nenem ƒe nuwɔwɔ yi ke ƒe agbɔsɔsɔ le gbɔsɔm le ŋutua me ŋuti hena hehe maxɔmaxɔ nenema ke ahedada hatiwo ƒe nyaƒoɖamenu kple gbɔdɔdɔ ƒe gbegblẽnɔnɔ kple ɖeviwo ƒe ɖekematsɔleme dzilawo hã kple ɖeviwo ƒe dome kadodo yiwo mele yi ke wogbɔdzɔ yi ke mele ɖeka oa eɖo aɖaŋu na dzilawo hã be woakpɔ gbɔ be yewokpɔ yewoƒe vi nyɔnuviwo dzi nenema ke woana be woahe wo le heheme nyuitɔ nu alebe woahã womafɔ fu le ɣeyiɣi kpuiwo me o. Atsɔ nyadzɔ bubu dzi na míaƒe nukpɔlawo, míxɔ nutsotso be wo ekpɔ sukutatɔ aɖe yi xɔ ƒe 44 wòku le amedzrodzeƒe aɖe le Akati Volta ŋutɔme alebe ame yi nugbea wo eɖe ŋkɔ nɛ be yenye Salom Kweku Tete yi nye ame geɖe woyɔnɛ be Tike enye glikpume gɔmedze sukua yi le Akati Anyehe dudikpɔƒea ƒe ŋutɔme ƒe sukutatɔ alebe wo ekpɔ eƒe kukua le aba dzi le Dzolibebe amedzrodzeƒea le ŋdi ga ewo lɔƒo le Blada Junior ƒe ŋkeke adzragbe yi na amedzrodzeƒe dɔwɔla aɖe ke ke ɖe nenem ƒe nudodo ya nu ye wo ede gblɔ ne kpovitɔwo alebe Akati South dua ƒe sukudɔdzikpɔla yi ke nye Karim Aliyana Ulma eɖo kpe nudzɔdzɔa dzi eye wògblɔ be kpovitɔwo kple ƒomea meɖe nyatakaka yiwo dziɖuɖua egblɔ do ɖe haɖe o alebe nyatakakawo eɖe fia be aƒetɔ Tete srɔ̃a enɔ gbagba dzem be ke ɖe ye srɔ̃ nu eƒo ka nɛ kaka mele nenem ƒe yoyoa ekɔm o afi ma nyɔnua be yi dze vɔvɔ le emegbe wo egblɔ na dɔdzikpɔƒea alo sukudede dɔwɔƒea be nye srɔ̃ ebu emegbe woyi ɖe kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea eye kpovitɔwo xɔ nananyanya be nenem ƒe wokpɔ ŋutsu aɖe wo eku le Dzolibebe amedzrodzeƒea eye woyi teƒea wo ekpɔe be ame kukuae nye nenem ƒe aƒetɔ Tete yi ke nye sukutatɔ ne nenem ƒe gɔmedze sukua alebe sewɔtakpeƒemenɔla yi le ŋutua me bubutɔ Wanda gateƒe egblɔ be amedzrodzeƒea dɔwɔlawoe eɖo afɔta na yewo afi ma hafi yewote eke ɖe nenem ƒe ame kukua nu alebe nudzɔdzɔa ena wo eƒu du yi ɖe nenem ƒe teƒea ye yewo vɛ eke ɖe ŋu alebe numekukuwo gale edzi yim ku ɖe nudzɔdzɔa ŋu ke aƒetɔ gateƒe egblɔ be kpovitɔwo ke ɖe akpete aɖe nu le xɔa me alebe sukunuzazawo kple kaƒomɔwo mɔlt hanono kple ame ŋutɔ ƒe nu bubu aɖewoe nɔ nenem ƒe akpetea me ye wòɖe egblɔ alebe egblɔ kpee be dzesi aɖeke meli yi yewoate atsɔ asi dzi fia be nenem ƒe nu ye woe ye wòku haɖe o alebe kpovitɔwo ƒe nukpɔkpɔ nua wogblɔ be nu yiwo woke ɖoa yewomate ŋu gblɔ be enɔ nane wɔm kple sukuvi aɖeke o ke boŋ nyatakaka yiwo li fifia ɖe fia be wo ekpɔe kple nyɔnu tsitsi aɖe yiwo wo exɔe se be exɔ ƒe 30 vɔ kple edzivɔwo yi na wogale numekuku wɔm tso nenem ƒe nyatakaka bliboa nu tsitotsito anya nu yi ke tutu ŋutsua yi ke nye sukutatɔa ƒe kua eve alebe Akati dua me kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea eɖo kpe enya ya dzi
eye wo egblɔ be numekukuwo le edzi yim womelé ame aɖeke ha ɖe o ale be nyadzɔdzɔa le ewɔ nublanui alo blanui léle gã aɖe va sukudede ƒe nutoa me ale be nenem ƒe nuto ya metɔ elé blanui eye dɔwɔhatiwo gblɔ tso nenem ƒe aƒetɔ tetenu be enye ame yi etsɔ eɖokui na eye nunyala gã wònye kple sesewɔla ale be wo eɖo eƒe ŋutilã kukua ɖo ɖe St. Paul's Hospital eyi ke nye dɔnɔkɔdzia ƒe amekukudzraɖoƒe le Akatsi ŋutɔme be woakpɔ nenem ƒe ŋutilã kukua gbɔ awɔ dodokpɔwo awɔ eƒe kukua ŋuti numekukuwo ku ɖe nenem ƒe kua ŋuti aha aɖe agblɔ ne edutoƒo. Akɔ yi ɖe enyadzɔdzɔ bubu dzi age ɖe gbetenyadzɔdzɔ dzi na mi alebe sel-dɔwɔƒe yi le Nigeria dukɔ me le woƒe dɔwo ɖem fia le ƒeya ƒe mɔmemi kple gas takpekpe ƒe kple adzɔnuɖefia me le Abuja alebe amedzro yiwo va shell ƒe agbadɔa me le nu srɔ̃m tso dɔwɔƒea ƒe dɔwɔnu tso tsi goglowo gas nu kple dzokaɖi yi ke nye eletrik ŋusẽ kaɖi yeyewo zazã nu alebe nenem ƒe takpekpe edze egɔme etsɔ yi va yi kple tanya yi nye didimenukpɔwo kple kaɖi ŋusẽwo yi ke nye eletrik ŋusẽ ƒe didiwo dodo ɖe ŋgɔ na hoʋiʋli kple ganyawo ƒe tenɔnɔ ɖe nɔnɔme sewo nu alebe ƒe yae nye Nigeria dua ƒe mɔmemi kple gas takpekpe ƒe tata blaeve-vɔ-atɔ̃lia eye Shell nye ame yi ke anɔ ŋgɔ ne alo de megbe ne wɔna ya alebe dziɖuɖu kple dɔwɔƒewo ƒe ŋgɔnɔla gãwo va esrã nenem ƒe Shell ƒe ʋudzeƒea ekpɔ yiwo dometɔ aɖewoe nye dukɔa ƒe mɔmemikuƒe ƒe dɔdzikpɔla ami ƒe dɔdzikpɔƒea yi ke mɔmemi dɔwɔƒea kple sewɔtakpeƒemenɔlawo katã Hurricane Lokobiri kple dukɔa ƒe mɔmemi dɔwɔƒe ƒe dɔdzikpɔla gã ne gas hã ƒe dɔdzikpɔla kple dukɔkplɔla ƒe dukplɔla ƒe aɖaŋuɖola tɔxɛ yi kpɔa akaɖi ŋusẽ nyawo gbɔ yi nye eletrik ŋusẽ nyawo gbɔ kple Nigeria dukɔa ƒe amidɔwɔƒewo katã wo eƒoƒu ɖe nenem ƒe takpekpea be yewoakpɔ nenem ƒe hoʋiʋlia alebe ŋkezi kplɔ woƒe ƒoxlae eye wo eɖe Shell ƒe asitsanyawo le Nigeria abe Shell Nigeria Exploration kple Production Company Limited ƒe dɔwɔƒea yi ke nye Shell ƒe Nigeria gas dɔwɔƒea katã aƒetɔ Nkezi ete gbe ɖe ŋusẽ yi Shell kpɔ ɖe amewo dzi nu le ƒe blaade kple edzivɔwoe nye ya le Nigeria dukɔ me ye wo egblɔ be dɔwɔƒea kpe asi ɖe duta gakpɔkpɔ dzi ɖe edzi eye wo etu nuto dɔwɔƒewo ɖe nutoawo me eye wo edo alɔ nutoa vovovowo emegbe ehe susu yi gadodo ƒe nubabla yi ƒe home de Ghana yi ƒe home de nye $3 billion yi Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited da asi ɖe edzi le kɔsida yi va yi me kple Nigeria gadzraɖoƒe ƒe asieke dzi alebe wo eɖoe be nubabla ya na akpe ɖe nutoa me kɔntrakta yiwo le ami kple yi ke mɔmemi kple gas ƒe dɔwɔƒewo nu alebe egblɔ hã be Shell Nigeria Exploration and Production ƒe company ya le ŋgɔ yim kple Bonganov kple yi dɔwɔƒewo katã ye wo eɖe egblɔ alebe wo gagblɔ be nyametsotso mamlɛawo na be wole ƒe 2,024 ƒe dziŋu12 kple ƒe 2,025 ƒe dziŋu 40 ye wowɔ nenem ƒe nyametsotso yɔ alebe aƒetɔ Nkezi
gblɔ be Shell ƒe dɔwɔwɔ le Nigeria dua me yi ŋgɔwu ɖeɖefia ko. alebe Shell gblɔ be Nigeria ŋutinya yi ŋgɔwu nu yi woɖena fia na le ɖeɖefia ƒe esenu eye wo edze na gbe sia gbe le gayi ƒe home ade be woakpɔ nenem ƒe nu yawo gbɔ ana be hoʋlia na ata ayi dzi ye wo egagblɔ be ne yewowɔ dɔ aduadu kple Nigeria dukɔa ƒe amidɔwɔƒewoa ahawɔ dɔ bubutɔe kple ame yiwo kpɔ gome le emea yewoa ayi edzi ana be electric ŋusẽ ƒe ŋgɔyiyi na anɔ dukɔ me eye ado alɔ Nigeria ƒe ŋgɔyiyi. Eya ƒe nyasa kple ŋukpɔlawo eya kple bubu aɖewo yi mi se le gbe ƒe nyadzɔdzɔme vɔ hafi madzo le mia gbɔ ame agato nyadzɔdzɔme na mia ke. Nsele gbe ƒe nyadzɔdzɔme be woana Ghana cedi bilion 12 na dukɔa eyi me dukɔa ƒe akɔnta bubu kɔmitia le dzadzram ɖo ɖe dutoƒo nyadrɔdrɔwo nu. Nenema ke mi se le gbe ƒe nyadzɔdzɔme be wo ekpɔ nufiala gã aɖe yi xɔƒe 44 wo eku le amedzrodzeƒe aɖe le Akati ŋutɔ me. Nenema ke hã mi se le gbe ƒe nyadzɔdzɔme be Ghana ƒe gadzɔdzɔwɔƒe dɔwɔƒea exɔ agbatsɔʋu woxɔ agbatsɔʋu 18 yiwo me wotsɔ adzɔnu yiwo wo ede mɔ tsɔ yina ɖe asiwo me. Nenema ke yi ke wole be woakɔ yi ɖe sukuwo ƒe nuɖuɖu naƒe alebe woatsɔ ne sukuviwoa wo ekɔ nenem ƒe nu yiwo kɔ le ede tsom alebe Ghana ƒe gadzɔdzɔdɔwɔƒea yi ke GRA dɔwɔƒea wo le nenem ƒe ame yiwo tsɔ alebe míaƒe nyasa kple nukpɔla eya kple bubu aɖewo eɖo mia gbɔ le egbe ƒe nyadzɔdzɔme ke nyameyi gbe egbe ƒe nyadzɔdzɔ na mi. Nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Jineko ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbedae nye Nuselin Ewen and English Dictionary wawoe ede megbe ne nyadzɔdzɔ mi xɔ fia nyi. Nuselins ever English Dictionary nyateƒe me si dictionary akaka azɔ afi yi pasi ke. Nuselins ever English Dictionary standard ton nye standard nye enyo ne devio kanu le basic level enyo ne amewo kanu le SHS enyo ne amewo kanu le university alo le language o ne nyame ke menye begbefio ebi asro begbe kra ha Nuselins ever English Dictionary enyo ne o ha amesia me ke nye bevi mojura po ene bi asro begba ha Nuselins ever English Dictionary enyo ne o mama nele dile gososo madene na kula atia place order le Amazon alo number ke na follow screen Nigeria opo to me to ka na WhatsApp afisi afike la ya call Nuselins ever English Dictionary akwa koveno akpe Nuselins ever English Dictionary enyo nto